Dragi moji, dobrodošli u još jedan video. Evo ga, apsolutno velika pobjeda Hajduka protiv Rijeke na Poljudu u Jadranskom derbiju. Vi koji ste bili svi gledali moj prethodni video, ja sam bio baš govorio o ovoj utakmici u smislu kako nas čeka jedan jako težak dvoboj. Znate da kad sam prije najavljivao utakmicu protiv Rijeke kad smo igrali na Rujevici, da sam najavio zapravo da nekako bi mogli lakoćom pobijediti. Ovdje sam ipak bio oprezan iz razloga jer se Rijeka dignula, ali opet sam nekako davao 50% šanse jednima i drugima, znači nisam se opredijelio ni za Hajduk ni za Rijeku. Bio sam odmah rekao na početku da možemo iskoristiti tu jednu, ajmo reći, iscrpljenost koju je Rijeka imala jer su igrali u četvrtak utakmicu konferencijske lige protiv Ciparske Omomnije na Cipru. Pobjedili su 1:0 i naravno to ih je sve zapravo i iscijedilo i to se vidjelo u ovoj utakmici da nisu imali te neke dovoljno snage da mogu zapravo preokrenuti tu utakmicu da Rijeka pobjedi. Sva sreća, mi smo tu pobjedili tim jedinim pogodkom Marka Livaje koje je bilo. Ne možemo mi sada tu nešto pretjerano reći da je tu bila ljepotica od utakmice, da smo mi sada uživali u nekim sjajnim potezima. Daleko od toga, bila je ono čvrsta jedna utakmica, baš onako ko što mnoge utakmice u Hrvatskoj ligi kada se označi da su derbi utakmice, da zapravo nas takve i utakmice čekaju. Što se tiče početne postave Hajduka, na vratima Silić, Sigur, Šarlija, Rači, Hrgović, Giljamon, Krovinović, Brajković, Puštas, Šego i Livaja u vrhu napada. S obzirom na sve ove stvari koje imamo, a to je da je Rebić bio suspendiran zbog žutih kartona, da tek je Marešić stigao u naš klub, jednostavno je bilo za očekivati da će ovako jedna postava izaći. Po meni dobro su odradili tu dionicu, nije se primio pogodak, pobjedili smo, znači prolazna ocjena zapravo za sve. Prvo koga bih ja tu htio istaknuti apsolutno, ko nas je najviše zapravo tu spašavao, to je Toni Silić i po meni kad se vrati Ivušić da može igrati, mislim da će tu biti velika borba za jedinicu na vratima Hajduka. Silić pokazuje sav svoj potencijal i to je jedna od stvari koje sam bio ranije govorio, da bez obzira na iskustvo Ivušića i to, Hajduk je možda trebao ići u tome smjeru da se postavi Silića na gol i evo on je sada, mislim, nažalost po Ivušiću, a na sreću po Siliću, on je iskoristio tu ozljedu Ivušića i na najbolji mogući način je sada, na primjer, u ovome derbiju vratio. Vidjeli smo i njegove prijašnje utakmice gdje je stvarno sjajno branio i s obzirom na godine koje ima, da ne znamo da je tako mlad, rekli bi da sigurno ovako ima možda nekih 30 godina po načinu na koji zapravo ulijeva samopouzdanje cijeloj momčadi. Marko Livaja, po meni drugo ime, zabio je taj pogodak, bio je onako kao nevidljiv i to, ali u pravome trenutku dobio je loptu, postigao je pogodak, spremio je za 1:0 jedini pogodak na utakmici, tako da sve ono što je bilo prije da Livaja nije, da je postao uteg ili nešto u tome smislu, mislim da stvarno sa ovakvim jednim pogodkom gdje njemu doslovno malo prostora treba da iskoči, da zabije taj pogodak, zabio je taj pogodak, tako da ono stvarno apsolutno mi je drago zbog njega. Ne treba uopće naglašavati njegovu tu važnost, puno puta smo naglasili. Rači je odigrao jednu sjajnu utakmicu, Pukštas je odigrao po meni isto jednu dobru utakmicu, probao je i to gurati sve više, zatvarali su ga, ali bio je taj neki pokretač u tome svemu. Šarlija je bio izašao, Marešić je ušao unutra, Marešić je zapravo i asistirao Livaji za taj pogodak, tako da eto, kako se fino najaviti pred domaćom publikom nego
na taj način da zapravo asistirate za jedini pogodak na utakmici. Što se tiče tih nekih dijelova, bilo je u prvom poluvremenu gdje je Šego zapravo izbio sam 1-1 pored Zlomislića, išao je umjesto da puca odmah, išao je zaobići golmana i on je zapravo tu kao Zlomislić mu je ušao u putanju i to, ali po meni tu penala jednostavno nema. Je da je bio kontakt, ali po meni tu nije ni bio sada takav kontakt da bi trebao biti jedan esteras, tako da ja bih rekao neka ispravna odluka suca. Što se tiče ostalih stvari, bilo je to da je u 45. minuti Petrović dobio crveni karton zbog gaženja Huga Giljamona. Mogu, na primjer, govoriti bilo ko drugi, pogotovo navijači Rijeke, da to po njima nije crveni karton, zato jer nije bila neka namjera ili nešto, ali gledajte, kad nagazite na taj način protivničkoga igrača, jednostavno vam ide crveni karton, tako da tu po meni apsolutno zasluženo taj crveni karton. Naravno i trener Sanchez je poludio po tom pitanju i on je zapravo isto zaslužio zbog svog temperamentnog izražavanja. Nije se jednostavno složio, ušao je čak u teren i to, i jednostavno sudac mu je dao crveni karton, tako da u drugom poluvremenu dosta je bila Rijeka oslabljena za jednog tog igrača i trenera koji je morao zapravo napustiti klupu u tome trenutku. Drugo poluvrijeme gledali smo više ovako, ajmo reći, ažurniji nogomet, tu je bilo nešto i malo prilika i tu zapravo se Silić dosta po meni iskazao, jer Rijeka je imala dvije fantastične prilike koje je on zapravo skinuo i zapravo na taj način i spasio Hajduk, i to je ono što zapravo vama treba, da ako i obrana popusti u jednome trenutku, da sa tim nekim obranama golman iskoči i da zapravo na taj način pomogne momčadi da ne prime pogodak i da jednostavno to samopouzdanje u toj utakmici ne padne. Vidjeli smo još da zapravo kasnije, znači na poluvremenu je Marešić ušao umjesto Šarlije, kasnije su bili zapravo ušli Pajaziti, Skoko, Bamba, Hodak očekivano da je ušao umjesto Šege, zato jer je Sigur dobio crveni karton. Ja točno nisam bio vidio odmah u početku, ali nisam ni pregledavao kasnije snimku, ali čitao sam ono po portalima šta je zapravo bilo. Ispalo je da je zapravo Sigur pljunuo Radeljića, tako da sad je li bila tu rasprava. Ako je bila rasprava, onda nije za crveni karton, ali ako je zapravo pljunuo Radeljića, što zapravo ispada da je, tako da apsolutno onda zaslužen crveni karton, tu nema se šta onda reći. Ali bilo kako bilo, ono sve što je bilo zapravo naguravanje i to sve, tamo da on uzme loptu i to, nema jednostavno potrebe za tim, trebaš odraditi utakmicu svoju do kraja, a ne sada na ovaj način. Možda sva sreća da nije se od 79. minute da Rijeka nije zaprijetila i ne daj Bog da je zabila pogodak, onda bi apsolutno bio jedan od glavnih krivaca Sigur što je ostavio momčad na cjedilu zbog nepotrebne stvari i zbog nepotrebnih svađa i to. Do kraja utakmice Lila, nema se tu šta pretjerano reći. Hajduk je uspio do kraja održati, bilo je 10-10, uspio je održati zapravo taj dio gdje nisu primili pogodak, Hajduk slavio, nastavlja se ta borba i nastavlja se taj dio da se pokuša zaustaviti Dinamo sa svojom formom, gdje su oni ranije danas pobijedili Varaždin 4-0, dobra predstava pogotovo u drugom poluvremenu, tako da Hajduk je po meni nekako pokazao ambicije, iako smo do sada u ovim svim derbima koje možemo reći protiv Dinama, Rijeke i Osijeka, Osijek možemo nekako malo maknuti sa strane s obzirom da oni imaju velikih svojih problema i sad ove nekako utakmice nisu neko gledalo da su to derbi utakmice, znači protiv Dinamo i Rijeke, sad su dobili na toj važnosti da su pobijedili Rijeku, tako da samopouzdanje se vratilo. Sigurno će biti ta utakmica protiv Dinama i veoma ključna za nastavak prvenstva, da li će
Dinamo otići više ili ne. Naravno, u međuvremenu imaju tih utakmica koje još treba odraditi, ali tako da zapravo taj minus 5 bodova koje imamo još uvijek smo održali, tako da Hajduk pokazuje neke ambicije da napadne vrh. Nećemo ništa tu najavljivati sada da Hajduk gotovo siguran je s ovom pobjedom da će do kraja sezone pokazati svoje pravo lice i da će napasti prvo mjesto. Veseli nas u svakom slučaju. Veseli nas da nismo tu odigrali ni remi, da smo iskoristili tu jednu umornost Rijeke koja je imala, zato jer kad pogledate da su odigrali pa se vratili u petak kući u Rijeku, pa onda zapravo u subotu krenuli prema Splitu, to dosta umara igrače, ali nije se to pretjerano vidjelo. Po meni je možda i Hajduk tu trebao malo bolje da odigra, da iskoristi to, ali evo šta je tu je. I što sam bio najavljivao ranije, očekivao sam tako tešku utakmicu i da neće tu biti 2 gola razlike u korist Hajduka i to se zapravo ispostavilo. Bilo je 1-0, 1 gol razlike za ta 3 boda, ali evo, bilo kako bilo, pobjeda je tu, 3 boda se pišu, nastavlja se ta borba sa Dinamom za prvo mjesto, minus 5 bodova, definitivno sljedeći taj derbi će puno toga ne odlučivati, ali da će jasniju sliku i bolje konture ko bi mogao biti na kraju i možda prvak Hrvatske. Evo, dragi moji, ja bih volio čuti vaše mišljenje kako ste vi vidjeli ovu utakmicu, što vam se najviše svidjelo, što vam se malo manje svidjelo, što vam se uopće nije svidjelo, pišite, komentirajte, znate kako ide proces, ja ću se potruditi svakome od vas odgovoriti, a evo, do sljedećeg videa vidimo se i uživajte.